Asikubele somwelo pastor wena ngilobuye echaza amabhuku inamba ke senze kube imember e-channel kanti ke siyacela ukuthi ke kuthole kukuhle ukunikela kwi-channel kube kuhle emehlweni akho kube kuhle enhlizweni yakho ukuthi nawe uphonse iTV unikela ngoba kuyona channel ekusiza kakhulu le uma kuzokweza amaphupho inamba kuzobe siyisenza kusongola ka 5 ntamba ngokuphela nakhona ngoba uyimember yabona noma uyanikela awungu WhatsApp phone from 5 to 9 to 5 kuphela Monday to Friday kuphela umere Mabaso morning police ngicela ukubuza la ukuba kubona isithando sakho sishaya injwabu yini injwabu i-masturbation ukushaya itradi ukukhama inyoka yabo so uya masturbating is to shaya injwabu so ngokujwayelekile uma ngenze uphupha umuntu nje kuPaul ngaba lobo eshaya injwabu lokho kusho ukuthi ke kungenzeka ukhoyiswa ke ukugadlwa ngesichitho noma ukuthi kunomuntu oyisitha sakho ukugadla wena ngesichitho esibi esingabe sizwala ubunhlanhla futhi siphazamise ubudlelwane bakho ikakhulukazi uma ukuthi ke ngesikhathi eshaya injwabu lo muntu kade kuphuma lolu ketshezi lwakhe noma kade kuphuma kama sperms noma kade kuphuma isidoda kuzoya ngawo ukuthi ubona kodwa ke umnyangathi isidoda umnyangathi ama sperms umnyangathi ke uketshezi liphuma lapha mawuloku eshaya injwabu ubona kuphuma lo ketshezi lento kakhulukazi bese-comment isichitha yabona number 2 ngokwesintu kuma ngeze uphupha umuntu kuyaba upha ungaba uloku umeshaya injwabu ngoba ngavele kusho ukuthi ngenzeka lo muntu wembethwe isidalwa okanye ke umoya ongcolile odinga ukuhlanjululwa uyabona ngabe ngamanzi noma ukuhlanjulwe ngani ngemithi noma ngewasho sakhona kodwa kuyenzeka kuwele kanje 3 kuyenzeka futhi umphuba umuntu kube uphawu olungaba olubomeshaya injwabu solushuthi la kungenzeka lo muntu loyo oshaya injwabu umuntu ohlushwa into eyisilwane udinga ukuthi mhlawumbe asilahle abe seyihlambulula so wena njengoba usubonile so uyakwazi umqwashi nje wena ngathi unento eyisilwane lapha ehleli lapha kuwe ngiyabona ekudinga ukuyilahle bese ehlambulula yabona 4 kwesinye isikhathi kumuphuba futhi umuntu kuba uphawu ngaba olubomeshaya injwabu ngoba la ngasho ukuthi ngenzeka lo muntu uhlushwa yimizwa yenkanuko engalawuleki futhi uhlale edlinza ngalo ucansi uma kumuntu onama fantasies yabona ngenxa yokuthi unalemizwa engalawuleki noma ke wena uyamncintsha awumnikisi lapha awumniki kahle inkonzo zikaMlungu yabona so awubuka ukuthi uyamnika yile nkonzo ngoba lithi iBhayibheli ningagodlelani lithi akube kuphela uma ukuthi niyokhuleka lithi ukuthi emva kwalokho belana njalo ningancintshani ukuze usathane angangeni phakathi kwenu ngenxa yokuhluleka ukuzilawula manje manilambisana lapha nilambisana uzongena umoya wendlwabu wena uzongena umoya we-masturbation phakathi kwenu uzongena umoya wobufebe right yo noma kwapho lo yabo Thank you.